ir vāciska valodā, kurā nolasīt. Jūs varat uzšķirt arī. Oui, puis d'accord. Es gribu pielietot to Tomislavu Vančiču to metodi. Donc, son premier médicament, Pirmais medikaments, ko viņš dod, qui marche toujours, kas vienmēr iedarbojās, et qui est un médicament pour tous les cas, kas ir medikaments priekš visiem gadījumiem, c'est de se laisser ensoleiller par Dieu. Tātad pagriezties kā pret Dievu, kā pret sauli, atļaut, lai saule uz tevis uzspīd. Se mettre en présence de Dieu. Tātad pagriezties Dievu klātienē. Nous allons pratiquer un petit peu ce premier médicament. Un tad mēs tagad praktisēsim šo pirmo medikamentu. Donc, quand vous dites notre Père, par exemple, Piemēram, mēs varam lēnām pateikt Tēvs mūsu lūgšanu. la première partie de notre Père est très importante. Un tieši pirmie vārdi Tēvs mūsu lūgšanā ir ļoti svarīgi. Donc, parce que cela veut dire qu'il faut rester très longtemps sur le mot Abba, le Père. Tēvs Tomislavs Vančičs saka, ka vajag ļoti ilgi palikt uz vārdu Tēvs vai Abba. Donc voilà, vous admettez-vous bien. Tagad jūs varat labi apsēsties. C'est bien. Voilà. Et vous imaginez que vous êtes assis sur le genou du Père. Un iedomājieties, aizverat acis un iedomājieties, ka jūs sēžat Tēvam klētī. Donc le Père est derrière vous. Tad Tēvs ir aiz jums, aizmugurē, tad jūs esat iesēdies viņa klētī. Le Père est derrière vous. Vous êtes sur ses genoux. Jūs esat uz viņa ceļiem. Devant vous, Un priekšā jums il y a Jésus. ir Jēzus. Il vous regarde, Un viņš jūsos skatās sourit, un smaida. très content. Viņš ļoti apmierināts ar jums. Et en vous, Un jūsos à l'intérieur, il y a aussi Dieu. arī ir Dievs, jūsos arī Dievs ir iemājojies. Il est comme un enfant. Kas ir kā bērns, maziņš kā bērns. Donc, Dieu derrière moi, Tātad Tēvs Dievs ir aiz manis. Dieu devant moi, Dievs Jēzus ir priekšā man. Dieu en moi. Un Dievs ir arī manī pašā. Et Jésus et l'Esprit Un Jēzus un Svētais Gars avec moi ir ar mani. disent Abba. Un viņš saka, Abba. On va dire ça ensemble. Mēs varam tagad teikt kopā, Abba, Abba. Abba. Petit Père, qu'est-ce que vous pourriez dire Tā kā tētiņš, Tētiņš. tētiņš, Qu'est-ce qu'il y a encore au temps? papiņš, Papi. papiņš, Abba. Abba. Ah. Il y avait une sœur religieuse, quand elle voulait dire notre Père, Ir kāda reliģiskā māsa, klosta māsas, kas vienmēr, kad teica Tēvs mūsu lūgšanu. elle n'arrivait jamais à dire un peu notre Père. Viņa nekad nevarēja izteikt visu šo Tēvs mūsu lūgšanu. Dès qu'elle disait notre Père, Tad, kad viņa sāka Tēvs mūsu lūgšanu, elle tombait dans la contemplation. viņa pateica tikai Tēvs un vienmēr iegāja kontemplācijā uzreiz. Elle ne savait plus prier normalement. Viņa nevarēja kā mēs parasti lūgties. Tēvs, vārds Tēvs, viņa ieveda jau kontemplācijā. Elle est dans la prière la plus profonde, Kas ir arī visdziļākā lūgšana, qui est un don de Dieu. kas ir Dieva dāvana mums. Nous ne pouvons pas le provoquer. Mēs nevaram paši provocēt tādu kontemplatīvu lūgšanu. Dievs mūs pats tanī iemērts. Il n'y a aucune technique Un nav arī nekādas tehnikas, lai pour entrer dans la contemplation. tajā ieietu tanī kontemplatīvā lūgšanā. Dieu le donne à qui il veut et quand il veut. Dievs pats to dāvina, kam grib un kad grib. Abba. Abba, Tētiņ. tētiņ, Tēvs mūsu. Tēvs mūsu, Mūsu Tēvs. mūsu Tēvs, Mans Tēvs.
C'est l'Esprit Saint qui crée en nous le mot Abba. Svētais gars ir tas, kas manī rada šo vārdu Abba. C'est marqué dans les Écritures. Tas ir arī ierakstīts svētos rakstos. C'est la première prière. Tā ir pirmā lūkšana. Abba, Abba, qui veut dire qu'être le mot affectif de Dieu. kas ir tāds mīļvārds, Dieva mīļvārds, Très intime. ļoti intīms un tuvs. C'est Jésus qui appelait son Père comme ça. Jēzus mīļvārdā sauca savu tēvu par Abu. Tu es là, Père. Tu esi šeit tēvs, Et moi, je suis là. un es arī esmu šeit. Nous sommes là. Mēs visi esam šeit. Tu me souris. Man smaidi, Tu es mon soleil. tu esi mana saule, Tu m'aimes maintenant. tu mīli šī brīdī. Avec grande joie. Ar lielu prieku tu mani mīli. Tu m'appelles par mon nom. Tu mani sauc manā vārdā. Personne ne peut dire mon nom comme toi. Tēvs, ļauj man savu vārdu pateikt tā, kā tu mani sauc. Père, tu m'aimes. Tēvs, tu mīli. Tu m'aimes. Tēvs, tu mīli. Quoi? Tēvs, Tēvs, tu mīli. tu m'aimes moi. Tu mīli mani. Danke, mīlestība mani mīl, aš kļūstu mīlestība. Mīlestība mani mīl, un es kļūstu mīlestība. Mīlestība mani mīl, un es kļūstu mīlestība. Yes. Donc, normalement, le Protestant dit que on fait ça 10 minutes. Tomislavs Māčiņš saka, ka vajadzētu to praktizēt kādas 10 minūtes, tas būtu normāli. Deuxième médicament, Otrais medikaments. c'est de dire, quand on dit dans le Notre Père la première partie, que ton nom soit sanctifié, Kad mēs sakām tās mūsu lūkšanu, tad pirmajā daļā, kad lai tavs vārds ir slavēts, que ta volonté soit faite, lai notiek tava griba, te donne-nous aujourd'hui ton pain. kad mūsu dienas šo maizi dod mums šodien. Voilà. Là, je suis dans le Alléluia. Faktiski tā daļa, pirmā daļa, kurā mēs esam tā kā alelujam, kas ir pateicības daļa. Je suis un peu dans le remerciement. Faktiski es esmu tā kā Dievam pateicīgs caur šo pirmo daļu. Que nous avons vécu hier. To, ko mēs vakar arī piedzīvojam. Merci Père. Paldies, Tēvs. Je te loue Père. Es Tev slavēju, Tēvs. Je dis le grand oui. Es Tev saku lielo jā, Tēvs. Amen. Amen. Disons le grand oui au Père. Jā, pateiksim lielo to jā Tēvam. Ja. Alléluia. Halleluja. Alléluia. Voilà. Amen. Amen. Ah, amen, c'est un oui très fort. Tad amen, tas ir tāds vārds, kas tiešām no spēka. Voilà. Alors, à ce moment-là, pour continuer, Un tad šajā brīdī, lai turpinātu, tous les samedis qui, quand on parle avec Dieu, c'est un peu comme on parle avec le Père, c'est un peu comme si on lui téléphone. Tomislavs Vančišs saka, kad mēs runājam ar Tēvu, tas ir tā, it kā mēs paņemtu telefonu, Ah, téléphone avec le Père. tā izsaucam Tēvu. Et on fait le premier, après qu'on a fait tout ça, Tad, kad mēs tiešām esam jau viņam teikuši, Aba Tēvs, non, je suis là, tu esi šeit, je suis là. es arī esmu šeit. Et puis je fais le premier numéro.
Un tad es uzlieku numuru. C'est atzīsti savus grēkus. Tas numurs ir, es atzīstu savus grēkus. Piedod mums mūsu. Jo tur tālāk ir teikts, piedod mums mūsu parāds, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Ce sont les deux. Tas ir otrā daļā, kurā mēs uzliekam numuru. Les deux vont ensemble. Un tas ir kopā piedot un atzīt savu grēku un piedot citiem. Comme je dis, Père, je reconnais que je ne suis pas toujours un bon fils, je ne suis pas toujours une bonne fille. Tad tēvs, es atzīstu, ka nevienmēr es esmu labais dēls vai labā meitene. Mais je fais des choses qui me bloquent par rapport à toi. Tad es daru tās lietas, ko es negribu, kas bloķē mani. Je reconnais que je suis dépressif. Es atzīstu, ka es esmu depresīvs. Pardonne-moi. Piedod man. Je reconnais que j'ai la pitié de soi. Es atzīstu, ka es sevi žēloju. Pardonne-moi. Piedod man. J'ai une image très sévère de toi. Es atzīstu, ka man ir tāds izkropļots tēls par tevi. Tu esi tāds vērsts un attālināts no manis. J'ai l'impression, Piedod. je suis très déçu de toi. Es esmu ļoti dažreiz vīlies, vai varbūt vispār vīlies tevī pilnīgi. Parce que tu n'as pas exaucé mes prières. Tāpēc, ka tu neesi uzklausījis manas lūkšanas, kuras es Pardonne-moi, je lūdzu. suis furieux. Piedod man, ka es esmu vīlies Mais je te pardonne. un es tev arī piedodu. Je demande pardon. Tad es prasu piedošanu, Et je pardonne Dieu. un es arī piedodu Dievam. C'est pour ma guérison. Tas ir faktiski, ka Dievs jau neko nav izdarījis, bet tas ir priekš manis cietināšanas. Donc Dieu veut que je le pardonne. Dievs grib, lai mēs viņam piedodam visu mūsu vilšanos. Père, je te pardonne Es tev piedodu, Tēvs. que tu es parmi telle situation. Es piedodu tev, Tēvs, ka tu esi pieļāvis tik daudz ārkārtīgi grūtas Que situācijas. je suis dans une situation impossible. Ka es esmu tiešām bijis pilnīgi neiedomājumās situācijās. J'ai l'impression que tu m'as abandonné. Man pat ir tāds iespējas, kā tu būtu vispār mani atstājis. Pardonne-moi. Piedod Mais je te pardonne. man, un es arī tev piedodu, Tēvs. Pardonne-moi quand j'ai une fausse image de toi. Piedod, Tēvs, ka man ir nepareizs skatiens uz tevi, nepareizs attēls. Je te pardonne. Un es tev arī piedodu. Alors, nous avons aussi, donc, c'est cette deuxième partie que je voudrais un peu développer avec vous. Tas ir otrā daļa, ko es gribēju ar jums izrunāt. Pour la dépression, c'est la plus importante. Kas ir depresijā ārkārtīgi svarīga, vissvarīgākais. Mais il y a aussi encore trois autres, 3 et 4 là derrière. Un tad pēdējās divas daļas ir trešā un ceturtā. C'est asakies, Trešā daļa ir atsaties. c'est qu'on ne nous met pas la tentation. Tad tas nav kā kārdināšana. Voilà. Et la cardination, c'est que je suis dépendant. Tad, var sakot, kārdināšana tā, ka es esmu neatkarīgs vai atkarīgs. Je préfère une chose à Dieu. Tātad es kaut ko lieku augstāk par Dievu. Kādas lietas lieku augstāk kā pats Dievs. Il n'y a pas si longtemps, il y a une fille dans ma famille, Nesen manā ģimenē viena meitene, la petite fille de mon frère, mana brāļa mazmeitiņa, et m'écrit qu'est-ce que tu préfères, viņa man uzrakstīja tā, ko tu tā kā lietas pirmajā vietā, la famille ģimene ou Jésus? vai Jēzu. Et moi je lui ai dit Jésus. Es viņai teicu Jēzu. Elle était furieuse, Viņa bija tik dusmīga, très furieuse. pilnīgi tik dusmīga uz mani. Quoi? Tu trahis la famille? Tu noliedz savu ģimeni. C'est la famille la plus importante. Taču ģimene ir vissvarīgākā. J'ai dit j'aime la famille, Es teicu, es mīlu ģimeni. grâce à Jésus. Jēzus dēļ es viņu mīlu. Mais j'appartiens à une nouvelle famille qui est celle de Jésus. Es esmu žēlstība, un tā žēlstība ir tā, ka es arī ieeju vēl lielākā ģimenē, jaunā ģimenē, Jēzus ģimenē. Elle était furieuse. Viņa bija ļoti dusmīga uz manis. Elle a coupé les ponts. Un viņa pat ar mani pārtrauca sakarus. Je te parle plus. Viņa saka, viss, es ar tevi vairs Je nerunāšu. suis déçu de toi que tu n'aimes que tu préfères Jésus à la famille. Es esmu ļoti vīlusies, ka tu liec Jēzu pirmajā vietā, nevis savu ģimeni. Et alors, la quatrième, ne livre-moi du mal. Un pēdējais, tātad ceturtais,
neieved mani kārdināšana, atpestīja mūs no ļauna. Tas pēdējais atpestīja mūs no ļauna. Ça correspond à Pierre Savo costaud. Un tas pēdējais faktiski ir tas, ka pieņem savu krustu, atpestīja mūs no ļauna. Ces quatre sont les prières de guérison. Un faktiski visas šīs 4 daļas ir tā kā mūsu dziedināšana. Et comme ça l'évangile appelle ça la toilette du matin. Tomislavs Evanģelis šīs 4 daļas sauc par rīta toaleti. Donc chaque matin, vous allez vous laver, vous prendre une douche. Tā kā mēs no rīta, kad ejam uz toaleti, tur uz dušu, tad arī tur bāda nozinām un lopas iztīram. Avec votre âme. Un līdzīgi ar savu dvēseli. Il faut faire 4 numéros sur votre téléphone. Tad ir jāuzņem tie 4 telefona numuri, 1, 2, 3 un 4. Et si on est bloqué quelque part, Un ja ir bloķēts kāds no numuriem il faut vai attīšana, rester sur le numéro. tad jūs faktiski paliekat tikai uz to numuru un tas sakars nenotiek. Alors, demain, quand j'aurai le temps, je vais un peu développer ceci. Un tad rītdien es vairāk parunāšu par 3. un 4. punktu. Voilà, maintenant, qu'est-ce que c'est pardonner? Ko tas nozīmē piedot? Pardonner ne veut pas dire excuser. Piedot nenozīmē atvainoties. Pardonner ne veut pas dire à diminuer la situation. Piedot arī nenozīmē samazināt situācijas ļaunumu. Celui qui pardonne ne dit jamais « oh, ce n'est pas grave ». Piemēram, piedot nenozīmē, tas jau nebija tik traki, jā, vai tik ļauni. Si vous dites « ce n'est pas grave », vous n'allez jamais guérir. Ja jūs tā pasakat, tad jūs nekad netiksiet, nekļūsiet veseli. Par exemple, mon père, Piemēram, mans tēvs il avait dit une fois quelque chose vienu reizi man pateica kaut ko tādu, qui était vraiment pas beau, kas nebija tiešām labs, qui m'est resté, kas palikās manī, qui m'a détruit quelque chose de ma vie. kas arī izraisīja lielu ļaunumu manā dzīvē pēc tam. Il y a des paroles qu'on ne devrait jamais dire. Ir tādi vārdi daudzi, kuriem nevajadzētu būt pateiktiem nekad. Mais même les meilleurs parents disent parfois des choses qu'il ne faut pas dire. Un arī mani vecāki ir pateikuši tādas lietas man, ko nevajadzētu teikt bērnam. Alors, qu'est-ce que je fais? Ko es darīju? Si je au début je disais oui, c'est pas grave. Ja es teiktu tā, tas jau nebija tik traki. Je prends pour mon père. Es saprotu savu tēvu. Je veux l'honorer. Es viņam, kā saka, to... Honorer, mon père. Goda. Jā, es viņu godāju šā vai tam. L'évangile dit, enfin la Bible dit, Jā, honorer Bībele les arī parents. teica, cieniet savus vecākus. Alors, puisque je le respecte, je dis, bon, c'est pas grave. Es viņu respektēju, un tad es saku, tas jau nebija tik traki. Et je commence à l'excuser. Un es tā kā nevis piedodu, bet atvainoju. Attaisnojos, jā. Ça on ne peut pas faire. To nekad nevajag darīt. Voilà comment j'ai dû faire pour guérir. Lūk, lai kļūtu vesels, ko es darīju. Donc, pour mon imagination, Manā iztēlē, parce que mon père était déjà au ciel, mans tēvs jau ir debesīs, je dis, Père, je t'honore. tēvs tavā vārdā, Je te remercie es pateicos pour tout ce que tu as fait pour moi. Visu, ko viņš man ir darījis. Tu m'as donné la vie, Paldies, ka viņš man devis dzīvību, tu m'as donné beaucoup de choses. daudz lietas arī ar viņu. Mais il y avait une chose qui était très bonne. Bet viena lieta, kas nav bijusi, Et c'était très grave. kas nav bijusi laba un kas ir bijusi ļoti liels ļaunums, Je ne dis pas que c'est petit, bon, c'est tas pas viens, grave. tas vārds, C'est très grave. tas ir ļoti Parce que ça slikti. détruit une partie de ma vie. Tas ir tik ļauns vārds, kas ir pilnīgi sagrāvis manu dzīvi. Je suis encore habité par ces paroles que tu avais dit à l'époque. Es esmu pilnīgi bijis tā kā sagrāvis tieši caur to vārdu, kuru tu kādreiz pateici man. Mais je décide, Bet tagad es nolemju au nom de Jésus-Christ, Jēzus Kristus vārdā et dans la puissance de l'Esprit Saint, un caur svētā gara spēku de te pardonner de tout mon cœur. padot, piedot no visas savas sirds Et couper tous les liens négatifs avec toi. un arī pilnīgi pāraut visas negatīvās saites ar šo izteikumu. Donc, qu'est-ce que c'est le pardon?
Kas ir piedošana? Le pardon, c'est comme un peu si on prend une hache Tas ir tā kā mēs paņemtu kādu cirvi et on coupe un ka mēs pārcirstam tous les liens négatifs. visas negatīvās saites vai to ietekmi, kas mums ir bijusi. Tomislav dit ça encore autrement. Tad Tomislavs Ivančičs vēl saka kaut ko citu. À la page 32, je crois. Attendez, non, c'est plus loin. Voilà. Je crois que c'est page 56. Oui, c'est comment 55, mais c'est toujours un peu... Ah, oui. 56. lapusē. Ko nozīmē piedot? Tas nozīmē atbrīvoties no negatīvā, ko man kāds ir nodarījis. Tas nozīmē tapt atbrīvotam no naida, lai Dievs man varētu palīdzēt. Tātad pieņem stingru lēmumu, ka tu gribi piedot. Lūdz par cilvēku, kurš tevi aizvainojis, apēdinājis. Pateicies Dievam par viņu, par Dievu plānu viņa dzīvēm. Esi līdzjūtīgs pret šo cilvēku, tas nozīmē mīli viņu. Kas zina, kādas grūtības viņš pats piedzīvo. Varbūt viņš pats nemaz neapzinās, ka tevi sāpinājis vai ka izturas ļauni. Vienkārši saki tā, ak Dievs, es nododu viņu tavās rokās. Atsakies no savām interesēm šā cilvēka dzīvē, lai varētu veidot pareizas attiecības ar viņu. Ļauj, lai Dievs iedibina taisnību, palēnām sadrīs tavu ievainojumu un naids izplēnēs. Sāc ar maziem aizvainojumiem, lai tie nekļūst par lieliem aizsprostiem tevī, kamēr atbrīvojies no pašiem lielākajiem. Voilà, je vois que le temps est avancé. Tā es redzu, ka laiks steidzās. Mais avant d'aller au silence, Pirms mēs ejam klusumā, voilà la méthode pour pardonner. tātad šī ir metode, kā piedot. Pirmais, piedot šim cilvēkam. Là, le pardon, comme je vous ai dit au début, les foresteurs, nous ne savons pas pardonner. Ja mēs paši zinām to, ka mēs paši nespējam piedot sev ar savu spēku. Quand c'est vraiment une grande souffrance, on ne peut pas pardonner. Sevišķi, ka tās ir ļoti lielas ciešanas, mēs nespējam piedot. Quand Jésus et son Père entrent ici dans la salle, Tad, kad Jēzus un viņa tēvs il cherche la parole. klāja, Il cherche la parole. tad, kad tēvs un dēls ienāk šajā zālē, viņš meklē Dieva vārdu. Si vous m'aimez, Ja jūs mani mīlat, gardez ma parole. jūs pieskatāt to vārdu, kas jūsos ir. Il cherche surtout la parole piédante. Un viņš meklē to vārdu piedot. Parce que si on ne pardonne pas, Ja mēs nepiedodam, on reste dans le noir, tad mēs tā kā paliekam tumšajā pusē. dans la haine. Mēs tā kā sasieti esam. Nous sommes emprisonnés. Pilnīgi tā kā cietumā Nous jau. sommes sous le pouvoir des ténèbres. Un faktiski mēs dodam priekšroku tumsai. Alors, comment recevoir la parole? Un kā lai mēs tagad saņemam to Dievu vārdu, Comme nous avons pratiqué les premiers jours, vendredi là, tā kā mēs praktizējam piekdienu, pour proclamer. vajag viņu sludināt to Alors, vārdu. on va le faire. Ja tagad mēs to darīsim. La méthode, proclamer courtement, attendre longuement. Šī metode tātad sludināt pavisam īsi, bet gaidīt ilgi. Voilà. Dites avec moi. Tad sakam kopā. Jésus dit, Jēzus saka, pardonne nos offenses. piedod Pardonne nos offenses. Piedodi mūsu kļūdas, Comme nous pardonnons aussi kā mēs piedodam kļūdas citiem. Seigneur Jésus, je reçois cette parole comme Marie. Es, kungs Jēzus, pieņem šo vārdu kā savējo. Je proclame que cette parole est en moi. Es pasludinu, ka šis vārds dzīvo manī. Jésus, toi-même, tu viens maintenant. Kungs Jēzu, tagad tu pats nāc
Vārds nāc, Viens toi-même pardonner en moi. Nāc manī un piedod, nāc manī un piedod, Parce que je ne peux pas. jo es pats to nespēju. jo es pats to nespēju. Le pardon n'est pas un sentiment, Jo piedošana nav jūtas, Piedošana nav jūtas, c'est une décision. tas ir lēmums, tas ir lēmums, C'est un acte de foi. tas ir ticības akts. tas ir ticības akts. Donc vous dites, Un tad mēs sakam, Seigneur Jésus, Kungs Jēzu, Kungs Jēzu, frère, disons, Père, Père éternel, Tēvs, mūžīgais Tēvs, au nom de Jésus-Christ, Jēzus vārdā Jēzus vārdā et dans la puissance de l'Esprit Saint, un svētā gara spēkā, un svētā gara spēkā. je décide es pieņemu lēmumu Es pieņemu lēmumu maintenant tagad de pardonner cette personne piedot šai personai piedot šai personai de tout le mal qu'il m'a fait. visu ļaunumu, kas ir izdarīts, visu ļaunumu, kas ir izdarīts, Et de couper tous les liens négatifs avec lui. un saraut visus ļaunumu saites ar viņu, un saraut visas ļaunumu saites ar viņu. Père, bénis cette personne. Tēvs svētī šo personu. Tēvs svētī šo personu. Je te remercie, Père, pour ce que tu es en train de faire avec cette personne. Es pateicos Dievs par viņu, Es pateicos Dievs par viņu, Pour le plan que tu as avec lui. par plānu, kas tev ir priekš šīs personas. par plānu, kas tev ir priekš šīs personas. Profondément en moi, j'aime cette personne. Dziļi sevī es šo personu mīlu. Dziļi sevī es šo personu mīlu. Profondément, cette personne, profondément, au profond du corps, il m'aime cette personne. La personne. Jā, dziļi sevī šī persona mīl mani, Dziļi sevī šī persona mīl mani. Parce que l'amour t'aime, pour la personne, tu deviendras l'amour. un tad domājot par šo personu, tāpēc, ka mīlestība tevi mīl, tu kļūsti mīlestība. Tāpēc, ka mīlestība tevi mīl, tu kļūsti mīlestība. Et parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour. Tāpēc, ka mīlestība mani mīl, es kļūstu mīlestība. Tāpēc, ka mīlestība mani mīl, es kļūstu mīlestība. Je décide d'aimer avec l'amour même de Dieu. Es nolēmu mīlēt tevi ar Dieva mīlestību. Es nolēmu mīlēt tevi ar Dieva mīlestību. Donc, c'est toujours bien d'autres, svētī, pateicība. Tad vienmēr piedot, svētīt un pateikties. Vous pouvez jouer avec ça. Un tad var arī spēlēties ar Pour prier, šīm frāzēm. la prière, je trouve que dans sa méthode, c'est toujours essayer comme un jeu, la prière, ce qui marche Jā, pas. Tomislava metode vienmēr nav tik ļoti noteikta, bet mēs varam tā kā, būt elastīgi tajās frāzēs. Tad Dievs svētais gars pats dod pirmo frāzi, kurai pirmā, kurai otrā vai kura trešā. Si je pardonne l'autre, Ja es piedodu citiem, je deviens bon canal pour lui. tad faktiski es kļūstu labais kanāls priekš viņiem. Si je ne pardonne pas, Ja es nepiedodu, je bloque la grâce de Dieu. es faktiski arī bloķēju Dieva žēlstību priekš sevis. L'eau, l'amour ne peut pas couler par moi. Dieva žēlstība nespēja caur mani tā kā līdz. Voilà, je vais une prière d'envoi dans le silence. Jā, tagad es pateikšu vienu lūkšanu, lai varētu jūs nosūtīt uz klusumu.